Hi, this is Gilnovan. Trick or treat! Nagasat ka sa nakitang tilawan, sa gipo ka amang mangted aragsak, impaay nagka-apuan ang marswa, akasukat di napukaw nga ina, natagibig ka pasig adungo, ken pamateg dalola ken lolo, di mo na padasan aprus ni nanang, uray ket napsug kamet panagibi ni tatang. Ano heya pakalaglagipan ka, timay sabiyang managdungo kumangay na. Ano heya nalabit sikat manglepas, dagiti puted nga arapak kinaragragsak, o ano heya. Natagibig ka pasig adungo, ken pamateg dalola ken lolo, di mo man nang egan panaglalay ni nanang, uray kitnapnek kamet dumut barong nga inan. Ano heya pakalaglagipan ka, timay sabiyag managdungo kumanga ina. Ano heya nalabit sikat manglepas, dagiti puted nga arapap kinaragragsak, o ano heya. Ano heya, ano heya. Dahito ya portion tayo ket impay kada tayo ti At to iti uro-urayan yo apaset ti mini-concert. Estoria ti Biag. Sunata na putar nga addan na kairantaan na. Estoria ti Biag. Gayem
Kapsat ay ayatan, puno lugar. Estoria, ti Biag. Kuna dinanang agsingsingpet ka, umadayuan inakun sumina, dinakto sa pulen no dinak makita, di kan tulundaang nuawanak tita den na. Luwag yung marubos, numalagлагip ko. Ayak kendong mo, day dinanang ko. Isut kamangag, no adda parikot ko. Ket liwliwa enak, numalmal day tuy puso. Itang awanen dintun nagsuli, dagiti adungo ken pan nag-ibig. Ayan nga tubo ti awan inana, kaaring nagpataw ngawan sangladan na. Nagkasakit din ti adapay inana, manghipaay kaasi ken mangtapaya. Agdumalaeng agsyumana kunada, dinan tumaartapan ti pudno nga ina. Mabuhay! Daytoy ni Ben Bautista. Ket dumdumeg kayo ti estasyon ang makaited impormasyon. Damdamag iti Hawaii, Kailukwan, Pagilian a Pilipinas, ken ti Sibubukel a Lubong. KNDI 1270 AM Honolulu. Ti estasyon ni Saluyot nga agnanayon nga agserbi ken mangipatpateg kada kayo. Biag ko sapsapulan ka, apay adi ka makita. Pimanaw ka tuy denla, adi man lang nagpakala. Sa dinsyayan mo ita, biag ko ay sumubli ka. Malmalday ito'y kararwa, nagururay ken ka. Wen biag ko sapsapulan ka.
na talged ni patay. Sana ang natna itayutay, aklulwek at tadyak met makaturay. When nasa tinka isisina ngem anusag awan met pamuspusan na intong awan kan ditoy den na lagip kuken ka dinto sumina. Maida sayat mangenliday, apges na talged ni patay. Sana ang natna itayutay, aklulwek at tadyak met makaturay. When nasa tinika isisina ngem anusag awan met pamuspusan na inton awan kan ditoy den na lagip kuken ka dinto sumina. There you have it, ladies and gentlemen. Then Bautista, also known as Tina Romero. Thank you so much for listening. Thank you to all the sponsors. Iti daytoy ang programa, Edna's Afternoon Delight, Edna Putay, The Lucky Seven All Generations, headed by Carlos and Pat Pucan and Company, KNDI 1270 AM. Ken kada kayo amin apo. This is Michaela Viencanto Bautista and my brother, Keanu Ven, saying God bless and we love you all. Bye-bye.